Жалаң қошқарлар жинапты. Достар, ассаламу алейкум. Урматтуу YouTube көрүүчүлөр, Базар Алам каналынын катталуучулары. Бүгүн 15 март 2025-жыл. Чүй облусу Сокулук району Сокулук мал базарындабыз достор. Биринчи чыгаргыч кой базар тартабыз достор. Кой базар. Бери жылыңыздар, бери. Кайсы канча жолу болот атат? 4 үй кошкорлор. Канча? 105 мың. Канча сурап атасыз? 125 мың. 125 мың. Сиздер 105 берип атасыздар, Ооба, 105. Мына кошкорлор. Канча баш экенин билбедим. Кулак сабай койду. 105 мың берип аттыр. 125 мың дейт. Так. Бул алынды будас? Канча сурайсың? Бургач эркек? Бургачы токтош окшойт, а? 18 дейт. Ал козуну караңыз. Афган окшойт. Ассаламу алейкум. Вот токтулар канчадан булар? 25'ten. 25'ten. А, içindekilerçi mi oğlum? Sen neyisi yok. Kaysı? Afganlar mı? Arasından çıkanlar Kança var? 80. 80 binden. Koy kança atışlar? Oğlum 6 diş. 6 dişleri. 80 bin. Bazarın içine gireriz hem. Bazarın ortasına gireriz. O kozlar tizli. Sütte çıkan kozlar. Çövelekler. Çarva kozlardan aşağı kozlar. O koçkor var ha? Kancıdan mı var? 22-23 kozu koçkorlar eken ha? Ama o çoğu. Bu parodu sıkıştı ha? Eko be? Kanca bu? 85. Eko bir Bazar? 85. Bazar alamı degen. Bir satan köreyiz daha. No, bir sakırıyoruz. Ama o ak koy çok koy. Al. Neyse bir yakaladık. Satlav kence alındı var. Bunlar da aden erkeleme kısa bulalım. Вот. Так. Kancadan eken bu kozulu koylar? 35. Kozusu menen mi? 35. İyi hiç yok ama o koy kanca eken? 13 bin ama o ak koylarçı? 10 мың бират. Bular 10'dan. Bular kança atıştır mı? Билбейм. Qarov kelishib turgan oldu. 13 10'dan. 13 bin. Kozlar kançadan ne? 18 var. Kança aylıklar hem? 5 ay. 5 aylık ha? Erkek urgaçı? 5 öten erkek. Kozu koç. 3 aylıklar. 18 binden dep turat. Bu Romanovskiy qanday bu? Çarba. Обычный la bu qancha tish, qancha bu? Qo'chqor bu. Qancha deysiz? 25 ming. Bozor qancha berdi bu abuga? 22. Нормально berdi. Yoz be. Tak, bular ekovi qo'zi qo'chqor ekan. Bu qancha tish bo'lib qoldi? 4 tish. Bu 4 tish. Boyu, qulog'i, liniyasi qanday ekan? 20. Kulak 20. Linya krasavchik. Tak, boyucha. Boyu 92. Boyu 92. Ha, kozlar qancha so'mdan? Eko'nun bası 80'dan. Eko'nun bası 80. Koçkor Gulliver. Gulliver. 80'den. Tak, o qancha dedingizlar? Bası mı? He, bas. 80. 80 ha bu. Yaxshi. Tak. Onun ikisine veri ayırsan kuyruğunu görək. Süsöl. Kuyruklar var eken biraz. Onda olgan. Başkabrazny eken ha bular. Yaxshi, bazar baha berdi bularga. Berelek ba? Nomer kaldırıp ketpeysiz be? 708 0708 39 39 70 70 77. 77. Dostlar, mına Guruqa liniyası men qo'zi qo'chqorlar bor ekan.
Aran 4 işlediniz mi? Ооба. 4 iş koçkor. Çalasızlar. Жақсы. Ол құлақтан. Солаңыз өрсін. Қаншадан құлақтан? 5-і 40 мың. Құлақ 40 мың. Чоң қошқорлар да бар екен ғой. Қошқор қанша бұл? Қозы қошқор екен? 35 мың. Бұл че? 38. Бұл 38. Үшін қымбат бұл. 38. О, қара қозы қанша бұл? 10 мың. А бұл қозы қошқорлар че? 20-дан. Олар 20-дан. Оларды қарап істей жақсы. Машина қошқорлар екен. Қарау келіспеп тұр. Дұшқа түшіш керек екен апар. Олар 20-дан болса қаншадан бересіз? 18-ден бересіз, 18-ден берем дейді. Сөйт қанша екен бұл қошқор? Сенікі емес пе? Есі жоқ дейді. Бұл қозылы қой бұл? Үшін қозысы да? Қанша бұл? 38 лira. 38 мың. Жақсы. 38 мың дейді. Мына ақ қойлар. Мерім остар қыла дейді. Ассалаумалейкум. Қаншадан бұл ақ қойлар? 25? Қозылы бұл? Қозылармен, а? Бұл тіштері қандай? Қалбай қалып тұр. Базар аламын. Ооба. Мына төгерек уже. Алла қалбай қалып тұр дейді. 25 мың. Бұлар қозы қошқорлар екен. Қаншадан бұлар? 30 мыңдан. Круг. Базар қанша береді бұл? Тұрады бұл? Жаңа эле келдіңіз ба? Так, 30 мыңдан. Bir 28'den verseniz керек, а? Жақсы. Так, bunu tartып қояйын. Бұлар қозы қошқорлар да? Жоқ, ұрғашысы да бар ба? Жоқ, қозы қошқор бар. Қаншадан бұлар? 16-дан өйді болды. 16-дан өйді? 16 мыңнан жоғары. Бұл сұрап отқаныңыз, бере тұрғаныңыз башқача да? Жоқ, ошо. Ол кругойда отам. Круг. 16 мыңнан жоғары. Қозы қошқорлар шындай бағалар. Ол жерде қозылы қойлар бар екен. Ассалаумалейкум. Қандайсыз? Так, бұлар қойлар қанша тіштер, сомы қанша сомдан? Бұлар 5 жас қойлар, тішке тоқтап қалысты, бұйырса 35-тен сұрап атасыз. Тішке тоқтап қалды, қозылы қойлар. 35-тен сұрап атауыз дейді. О, қанша бері атады ба? Сұрады? Арғандай, таңдамайға, оптомға... Bir üstü gün mınçağa ver de sırağandır değil mi? 32 mingge сұрадым, belki қоссы, bir dil alым. Мен çok aldım. Қана. Қайсысы қойсы, молысы? Çok, mol koyduk mu? Adас, нарықтық қоз ем адады. Мына кел. Еме өреді екен. Жақсы. 6 баш қой екен, а? 6 қозысы ма? Ондай олған қой. Жақсы. Так, ол жерде баткен ош, қызыл қия, ноқат. Қаттай деген экрандан номерге çalasыздар достар. О, бір қой лейлеке жайын қанша алып барасыздар? 2000. Қымбат қой. Бұл жерде мисал 18 қалса 20-ға тұрып қалады екен. Қымбаттап қалаттан. Арзырақ алып барбайсыздар. Leylek dakanza barasızlar da. Granitsaga çeyin. 2000'ge deydi. Hem жақшылап сүйлөшөсүздөр, мактапчы. Siz жақшы экен десеңиз. Мына номерге çalасыздар да. Жақшы. Так. O токтуу козулуу бу. Канча тиш бу? 6 тиш. Бу канча эми? 30 миңден. Жақшы. 30 мың дейді. Так, базардың арқы жағын орайықшы. Қозылу қойларды сұрадық. Ондай чоң қойлар. Қаншадан бар? 50-ден. Қанша тіштер бұлар? 2 тіш, 4 тіш. Ama gigantça. 250? 150. Қанша тіш болып қалды? 6 тіш. 150 мың.
Ama kozlar kançadan kançaga çeyin? En kiçinesi kança misal mı? Koy, kozu. 35 bin. Yok. Ya mu koy mu koçkor mu aka? Kança o? Ya. 4.000 dolar bunlar. Ha bu onusçu. 250 bin. Ha bolçu o kızım. 3.000 dolar. Buna kadar dostlar 3.000 dolar değil. Bu 4.000 dolar. En kımmatı kadar şu ha. Boyu kança metre çıkıyor? Boyu 95. O koydu karağınızlar dostlar. Evet, o yerde çarpı koyuyorlar. Kançadan bayka bular? 17 min yanına. Çarpı koyuyor. Yok o koyular kançadan iken mi? Bayka o kozlu koyular kança? 20 bin. O narkılar. 30 minden var. Kolsumen 30 bin. Bol kolsumen 20 bin değil. Evet, şunday bağla. Dök, mayakta. Soğudu oğlu tağı değil. Olsun bunu. Kancadan? Kancadan sonra otasın? 5'ten su attılar. 45'te kança tişler bu koyla? 6 diş tögörek şunday. 6 tiş, tegörük 4 tiş. Kozula 3 öten. Biri kozusu çok. 45 milyon. Ne var? 45 milyon. Bunlar kozluğulardan kancadan? Kanca tişler? 4 tiş, 6 tiş. 45 milyon valla. Bu tok koy bu kanca da mı? Çok içimiz. Çoğu bu, samını. Ana size. Ya kozun koşa tartışın. Koz su ulan. Kulak 20. 5 aylık kozu. 5 aylık kozu kulağı 20. Bunun linyası var o şurada. Ders canavar. Nele kozun atası? Gerzak. Gerzaktın balası. Gerzaktın balası. Abdullah Şaripov'un korosuna. Abdullah Şaripov'un korosuna çıkan. Kozu koçkor. Kozu koçkor. Marka Bunu kança dediniz? 2000 dolar da var. 2000 dolar. Bak pazar bağı verilek bu. Pazar 1000 verdi. 1000 verdi ha. Yenesi ne o? Yenesi. Ne koy? Bu 4 diş, kança? no 2 diş. Bu 2 tiş. No 4 Bu diş, 4 yenesi tiş. 4 diş. Bak bu var kançadan? Üçü bunlar da gerçi yapın. Onu 1000 dolar, onu 70 bin dolar. Bu 70 bin, narkım 1000 dolar. Bu hem kuyruğu geleken de. Biraz biraz çok. O zaman için. Olganda başka var mı? Жақсы. Тағы қайсыздікі? Бұл жерде. Üçü. Üçeулі. Жақсы. Номер қалтырып кетпайсыз бе? 0502 0502 88 88 84 84. 84 84. Достар саласыздар мына. Дерзактың ба қошқорын іздеп жүргенде. Оны оған қойлар бар екен, семіз. Чоң-чоң. Айға қанша екен бұл қой? Қозы қошқор екен, а? 12 мың. Жақсы. Мына ақ қойлар да бар екен. Қанша екен? 19 мың. Еркек ұрғашылар бұл? Еріктер екен. 19 мың мына. Семіз, семіз. А бұларша? 30. Бұл 30. Бұл жо? 25. Мына 30 25. О, қозы қошқорлар. Ол жерде чоң қой. Айға қанша екен бұл? Қой. 170 мың. Егіз қозысы. Егіз қозысы. Ол бір қанша екен? Мына бияғында екен. А, мол тоқ-тоқ шу. Kaçtan? Kaçtan yine 4 çok kaldı. Alt kança? Bu 4 kişi. Bunların boyları kaç? Kança? 90'dan жоғары. Bunun uzun bağız kança? 130. Bu 150 dediniz ha? 170.
Bozor qancha o'tadi bularga? 135 deyapti buni. Egiz qo'lsini. Qulog'i 20 piyoz o'xshaydi. 20 mana. Bu qaysi liniya olib qoladi? Fox liniyasini almoqchi. Shunday bog'lar. Yaxshi, nomer qoldirmaysizmi? Aytыңыз. Aka egizmi mana bu? 0552 33 43 04. Dostlar chalasizlar mana. Nage bozor. Qaramızı sarıldı qaramızı. Dron qilib soldik, dron. 150 qancha tish puli? 4 tish. 4 tish qo'chqor, ha? Bu обычныйlarcha liniyasi menami qanday? Liniya bilan. Qaysi liniya? Drakon. Drakon? Nega drakonning liniyasini 150 ming so'm 4 tish. Bu qo'zi qo'chqor qancha? Ya. Qancha? Ya dedi. U hech qancha ekan? 10 ming so'm. Mana. O, qo'y o'xshaydi. Qo'chqor ekan. Aka qanchaga mi qo'y? 70. Qancha tish? 4 tish. 70 bo'z o'xshaydi. Qo'shni tish qolib turdi. Bo'z 70 ming. 4 tish. Uzun ekan. Liniyasi bor o'xshaydi. Qanchadan bo'ldi aka bular? 10 mingdan. Hozir qo'chqor bu. Urg'ochi usray olmadim. Tak. Bozorning ichiga kiraylik. Bu yerda to'qqilar bor ekan. Ya qanchadan bular? 17? Mana 17 mingdan. To'qqilar da bor, ha? 17 mingdan. So'radi. Tak, dostlar, shunday bog'lar. Biz videoni oyoqdaymiz. Tak, bu yoqda dron chiqdi, dron. Kimniki ekan? Kim uchirdi ekan? Videoni oyoqdaymiz. Sizlar to'q like bosib qoldingizlar. Kanalga talon unutmangizlar.